Аллилуйя. Ой, слава Иисусу. Šlovė Jėzui. Техника подводит нас. Tokia ta mūsų technika. Paveda biški kartais. Truputį sušlubuoja. Друзья, мы рады всех приветствовать, кто подключается уже. Sveikiname visus, kurie prisijungia. Мы очень рады, что у нас есть библейская школа, Džiaugiamės, kad yra Biblijos mokykla и мы можем служить Иисусу. ir galime tarnauti Jėzui. Аллилуйя. Aleliuja. Тяжело в учении, легко в бою. Sunku mokytis, bet lengva po to kovoti. Savorovo žodžiai. У нас тема праведности. Tema teisumas. И в прошлый раз мы говорили о том, что очень важно понять, что мы не пытаемся стать праведными. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie tai, kad svarbu yra nesiekti būti teisiems. Мы должны прилагать усилия не стать праведными, Mes turime stengtis ne tam, kad taptume teisūs, а приложить усилия, чтобы понять праведность. o turime stengtis suprasti, kas yra teisumas И как люди становятся ir праведными. kaip žmonės tampa teisūs. И мы говорили, что это не через дела самоправедности, Mes jau kalbėjome, kad tai ne per teisumo darbus, которые мы делаем для Иисуса, kuriuos darome dėl Jėzaus, но через понимание, bet per suvokimą, что мы получили от Бога. ką mes gavome iš Dievo. А мы получили две вещи. O gavome du dalykus Обилие благодати - malonės perteklių и дар праведности. ir teisumo dovaną. И понимание праведности, Teisumo suvokimas, оно вас переводит в позицию царствования. jis mus įveda į karalystės, karaliavimo poziciją. Потому что если вы не понимаете праведности, Jeigu jūs nesuprantate, kas yra teisumas, вы всю жизнь проведете в сомнениях. jūs visą gyvenimą gyvensite abejonėse. Хорошо я сделал, плохо сделал. Ar gerai pasielgiau, ar blogai, Примет меня Бог, не примет ar меня priims сейчас mane Бог. Dievas, ar ne. Но когда вы понимаете праведность, Bet kai jūs suvokėte, kas yra teisumas, это дает вам царствовать. tai jums suteikia tą tokį karaliavimą. И давайте прочитаем Римлянам 5:17. Perskaitykime Romiečiams 5 skyrius 17 eilutę. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Смотрите, Žiūrėkite, смерть пришла в мир через одного человека. mirtis atėjo į gyvenimą per vieną žmogų. И жизнь пришла через одного, Ir gyvybė atėjo per vieną žmogų, через Иисуса Христа. per Jėzų Kristų. И тут написано, Ir čia parašyta, что те, кто пользуются благодатью Божьей, tie, kurie naudojasi malonę su pertekliumi. в русском переводе написано в расширенном варианте, Išplėstame rusų variante, vertime parašyta. не только те, которые получают суперteklum malonę, вот это, с Ne tik избытком tie, благодати, kurie su perteklium gauna malonės, но кто пользуется благодатью Божией bet kurie naudojasi Dievo malonę и пользуется даром праведности, ir naudojasi teisumo dovana, будут царствовать в жизни karaliaus gyvenime через одного человека, per vieną žmogų, Иисуса Христа. Jėzų Kristų. Потому что мы в Нем, Todėl, kad mes esame jame, мы через веру во Христе. tikėjimu mes esame Kristuje. Теперь смотрите, Dabar žiūrėkite, вам нужно пользоваться избытком благодати. jums reikia naudotis pertekliumi malonės. Хорошо показал. Gerai parodė Loreta. Нужно шлем одеть. Reikia šalmą užsidėti. Понять это. Reikia tai suvokti. Пользоваться даром праведности. Naudotis
Dovana teisumo. Если я вам подарил пистолет, Jeigu jums aš padovanočiau pistoletą и на вашу семью нападает враг, ir jūsų šeimą užpultų priešas, и вы будете держать пистолет, jūs laikytumėt pistoletą, но не будете пользоваться и даже вверх не выстрелите, bet nesinaudosite ir netgi neišausite viršų, вам не принесет он пользы. jis jums neduos naudos. Так вот, благодать не принесет вам пользы, Tai va, malonė neduos naudos и дар праведности не принесет пользы, ir teisumo dovana neduos naudos. если вы не будете этим пользоваться. Jeigu jūs tuo nesinaudosite, А пользоваться можно только теми вещами, o naudotis galima tik tais dalykais, которые вы понимаете. kuriuos jūs suvokėte. Поэтому, если вы поймете Todėl- праведность, Jei jūs suprasite, kas yra teisumas, учение о праведности, mokymą apie teisumą, вы начнете царствовать. jūs pradėsite karaliauti. Аллилуйя! Aleliuja. Аминь! Amen. Мы будем царствовать в этой жизни. Mes karaliausime šiame gyvenime. А к чему относится царствование? O ką reiškia? К чему? Kam priklauso Karaliavimas. karaliavimas? Что мы из этого, какую выгоду имеем? Kokią naudą mes gauname iš to? Смотрите, Žiūrėkit, в своей жизни, savo gyvenime, на работе, darbe, в служении в церкви. bažnyčioj tarnystėj Мы начинаем царствовать в здоровье. mes pradedame karaliauti sveikatoj. Я хочу царствовать в здоровье. Aš noriu karaliauti Я не sveikatoj. хочу болеть. Aš nenoriu sirgti И мы не будем болеть, ir mes nesirgsime. потому что мы будем царствовать. Mes karaliausime. И все, кто нас смотрят, Ir visi, kurie mus mato если вы dabar, поймете дар праведности jeigu jūs suprasite teisumo и dovaną начнете пользоваться, ir pradėsite naudotis, у вас будет много радости. jūs turėsite daug Вы džiaugsmo, начнете подниматься, jūs pradėsite kilti, расцветать. klestėti, Ваши семьи начнут расцветать. jūsų šeimos pradės klestėti. Я раньше не знал праведности. Anksčiau aš nežinojau, kas tai yra Все teisumas. пытался Богу как-то понравиться. Vis mėginau kažkaip Dievui įtikti Своими молитвами, savo maldomis, своими делами. savo darbais, Но слава Иисусу! bet šlovė Jėzui. 3 года назад Prieš 3 metus Он открыл мне глаза. jis man atvėrė akis И Бог сказал, пересмотри свое учение. ir Dievas pasakė, peržiūrėk savo mokymą. Благодатью мы спасены Malonę mes išgelbėti через веру. tikėjimu. Так вот, царствование относится ко всем сферам. Tai va, karaliavimas priklauso visoms sferoms. Вы будете, если вы поймете это, Jeigu jūs tai suprasite, вы будете головою. jūs būsite galva, Голова, а не хвост. o ne uodega. Аминь. Amen. Библия говорит, ты будешь головою. Biblija sako, tu būsi И galva. вот эти два понятия, благодать и праведность, Tai va, tie du suvokimai, malonė ir teisumas, являются центральным ядром Нового Завета. tampa naujojo testamento šerdimi. Апостол Павел проповедовал только это. Apaštalas Paulius pamokslavo tik tai. Давайте прочитаем Римлянам 1 главу 16-17. Romiečiams 1 skyrius 16-17 eilutės. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. А теперь смотрите, как расширенный перевод пишет. O dabar žiūrėkite, kaip išplėstinis vertimas. Павел говорит, Paulius sako, я не стыжусь провозглашать благую весть, aš nesigėdiju skelbti Evangeliją, потому что в ней есть сила Божия todėl kad joje yra Dievo jėga спасти всякого, кто верует. išgelbėti kiekvieną, kuris tiki. В первую очередь иудеев, Pirmiausia, жидов, žydus, а потом и o язычников. po to ir pagonis. Это благовествование показывает Šita Evangelija, gera žinia, по роду, parodo, как Бог делает людей праведными перед собой kaip Dievas padaro žmonės teisus prieš save через веру. tikėjimu. Праведность же перед Богом Teisumas prieš Dievą начинается prasideda и заканчивается верой. ir baigėsi tikėjimu. В Писании говорится, Raštas sako, праведный верой жить будет. teisusis gyvens tikėjimu. Смотрите, Павел, он говорит,
Žiūrėkite, Paulius sako ключевую мысль. tokią raktinę mintį. Я проповедую праведность. Aš skelbiu teisumą. Не Евангелие осуждения. Ne pasmerkimo evangelija. Не Евангелие, которое приносит чувство вины людям. Ne evangelija, kuri kaltės jausmą. Но я kelia. проповедую вам праведность. Aš pamokslauju jums teisumą. А что такое праведность? Мы посмотрим. O kas yra teisumas, mes dar pažiūrėsim. Это быть таким же, как Бог. Tai reiškia būti tokiam kaip Dievas. Таким же самым святым, как Бог. Būti tokiam šventam kaip Dievas. Я говорю, у некоторых крыша едет. Kai kuriems net Konkretna. stogas važiuoja. Konkrečiai. Почему? Kodėl? В это трудно поверить. Tuo sunku Но patikėti, это факт. bet tai yra faktas. И мы должны с этими вещами разобраться. Ir mes turime tai išsinagrinėti. Апостол Павел проповедовал благодать и праведность. Apaštalas Paulius pamokslavo malonę ir teisumą. Аминь. Он не проповедовал закон. Jis neįstatymą pamokslavo. Деяния апостолов 20-24. Apaštalų darbai 20 skyrius 24 eilutė. Bet tai man nesvarbu ir aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš viešpaties Jėzaus, liūdyti Dievo malonės evangeliją. И снова расширенный говорит так. Vėl išplėstas vertimas sako taip. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены. Mano gyvenimas neturi vertės, aš nebranginu savo gyvenimo. Все, что я хочу, Visa, ko tik aš это noriu, закончить служение, принятое мной от Господа Иисуса. baigti tarnavimą, kurį aš gavau iš Jėzaus И Kristaus. слушайте. Ir klausykite. И принести людям благую весть о благодати Божьей. Ir atnešti žmonėms Evangeliją apie Dievo malonę. А другой перевод говорит, проповедовать Евангелие благодати Божьей. O kitas vertimas sako, pamokslauti Dievo Evangeliją apie malonę. Аминь. Аминь. Смотрите, Žiūrėkite. если послание людей не несет благодать, Jeigu žmonių laiškai, neneša послание, pasakymai, проповедь людей, jeigu žmonių pamokslai neneša женя, žinia, не несет благодать, neneša malonės, это не Евангелие. tai ne Evangelija. Это не то, что Павел проповедовал. Tai yra ne tai, ką Paulius pamokslavo. Поэтому, чтобы по правде царствовать в жизни, Todėl, kad iš tiesų viešpatautume gyvenime, очень важно понять, labai yra svarbu suprasti, что праведность – это не то, что мы достигаем своими усилиями. teisumas yra ne tai, ką mes siekime savo jėgomis И своими хорошим каким-то ir поведением. savo geru elgesiu. Но праведность Teisumas – это дар Бога tai yra Dievo dovana, через веру tikėjimu, в завершенную работу Иисуса Христа на кресте. užbaigtų Jėzaus Kristaus darbu ant kryžiaus. Давай прочитаем Римлянам 4, 4, 8. Romiečiams 4 skyrius, 4-8 eilutės. Tam, Давайте я буду так. Она будет переводить с расширенного сразу, чтобы по 2 раза не читать то же aš самое. iškart išplėstą vertimą. Вот как говорится в Писаниях по этому поводу. Kaip sakoma rašte, Как говорится в Писаниях по этому Apie поводу. tai. Apie tai. Авраам поверил в Бога, Abraomas įtikėjo Dievą и благодаря своей вере ir savo tikėjimu он оправдался перед Богом. jis buvo įskaitytas, Он jis оправдался. buvo išteisintas prieš Dievą. Ты сюда не смотри, ты сразу это. Люди получают плату за свой труд, Žmonės gauna atlygį už savo darbą, потому что эта плата им положена. todėl kad tas atlygis jiem priklauso, Во. А не как подарок. o ne kaip dovana. И если человек доверяется не своим трудам, Ir jeigu žmogus pasitikė ne savo darbais, а Богу, o Dievu, который оправдывает даже нечестивых людей. kuris išteisina net bedievius. Представляете? Įsivaizduojat, Бог не только верующих оправдывает. Dievas išteisina ne tik
Тут вообще крыша tikinčiuosius. едет уже. Čia iš viso. Он оправдывает даже нечестивых людей. Jis išteisina net bedievius. Вот этих вот там, которые идеологию несут, всякую черную Va, людям, tuos, kurie tą juodą ideologiją žmonėms то neša. благодаря своей вере Per savo tikėjimą он обретает праведность. jis įgyja teisumą. Давид также сказал, Dovydas taip pat pasakė, что тот человек воистину счастливый и блаженный, iš tiesų tas yra žmogus laimingas ir palaimintas, кого Бог считает праведным. kurį Dievas laiko teisiu. Слушайте, Klausykite, независимо от его поступка. nepriklausomai nuo jo darbų. Сильно. Tai yra stipru. Даже верить как-то сложно. Netgi sunku to patikėti. Ты сделал что-то плохое, Tu padarai kažką blogą, но твоя вера bet tavo tikėjimas в Иисуса į Jėzų говорит, ты праведный. sako, tu esi teisus. Блаженны те, чьи противозаконные действия прощены, Palaiminti yra tie, kurių nusikaltimai yra atleisti и кто очищен от греха. ir kurio nuodėmės yra panaikintos. Блажен тот, Palaimintas yra tas, чьи грехи kurio nuodėmės, Господь не принимает в расчет. kurio nuodėmių viešpats neįskaito. Вы представляете? Ar įsivaizduojat? Ты сделал грех, Tu padarai nuodėmę, Бог говорит, не вижу. o Dievas sako, aš nematau. Вот о чем речь идет. Štai apie ką eina kalba. Вы верите в Иисуса, Jūs tikite į Jėzų, вы праведные, jūs esate teisūs. даже больше. Netgi daugiau. Вы праведность Божия во Христе. Jūs esate Dievo teisumas Kristuje. Некоторые люди сразу здесь останавливаются и говорят, так что давай грешить. Kai kurie žmonės čia sustoja toje vietoje ir sako, tai ką, dabar nuodėmiausime? Тогда вы не понимаете, какая цена за вас заплачена. Tada jūs nesuprantate, kokia kaina yra už jūs sumokėta. Бог не вменяет вам греха, Dievas neįskaito jum nuodėmės, но вы открываете двери дьяволу, bet jūs atverite duris, чтобы он Velniui, обворовывал вашу kad jis жизнь. apvoktų jūsų gyvenimą. Это не вопрос спасения, Tai neišgelbėjimo klausimas, это вопрос послушания. tai yra paklusnumo klausimas. Закон говорит, Įstatymas sako, не воруй, nevok, не прелюбодействуй, nesvetimauk, не убей, не сделай то, neužmušk, nedaryk to, не делай это. nedaryk dar Это kažko. закон. Tai yra įstatymas. А Новый Завет говорит, O naujasis testamentas я sako, все это не делаю aš viso to nedarau, не потому, что я под законом, ne todėl, kad aš įstatymo valdžioje, а потому, что это правильно o todėl, kad tai yra teisinga перед Богом. prieš Dievą. И это есть огромная разница, ребята. Ir čia yra labai didelis skirtumas. Почему я не ворую? Kodėl aš nevagiu? Потому что я послушаюсь Богу. Todėl, kad aš paklūstu Dievui. Почему я не делаю то или то? Kodėl aš nedarau to ir to? Не иду налево? Neinu į kairę. Потому что я послушаюсь Богу. Todėl, kad aš paklūstu А Dievui. почему ты послушаешься? O kodėl tu paklūsti? Потому что я люблю Иисуса. Todėl, kad aš myliu Jėzų. А любовь, она исполняет закон. O meilė, ji vykdo įstatymą. Но я не зарабатываю этим праведность. Bet taip aš neužsidirbu teisumo. Аминь. Amen. Я праведный. Aš esu teisus. Аллилуйя. Aleliuja. И тут ясно сказано, Ir čia aiškiai pasakyta, все грехи прощены, visos nuodėmės yra очищены от atleistos, греха. nuvalytos. И блажен тот, Ir palaimintas tas, чьи Господь грехи не принимает в расчет. kurio nuodėmių viešpats neįskaito. Бог, почему ты не принимаешь в расчет? Dieve, kodėl tu neįskaitai? А потому что я так решил. O todėl, kad aš taip nusprendžiau. Потому что все ваши грехи Бог возложил на Иисуса. Todėl, kad visas jūsų nuodėmės Dievas uždėjo ant Jėzaus. Настоящие, прошлые. Tas, kurios buvo, kurios yra Будущее. dabar ir dar kurios bus. И вы не можете быть наказаны Ir jūs negalite būti nubausti за один и тот же грех два раза. už tą pačią nuodėmę du kartus. Это юридически нельзя. Tai net ir juridiškai negalima. Вас не могут посадить в тюрьму, Jūsų negali pasodinti į kalėjimą, допустим, за воровство. sakykime, už vagystę. Вы обворовали тетю Люсю.
Jūs apvogėte tetą Liusę, отсидели 2 года в тюрьме. atsidėjote 2 metus Потом вышли kalėjime, на свободу. po to išėjote į laisvę Вас опять полиция забрала, говорит, ты тетю Люсю обворовал, помнишь? ir, sakykime, vėl policija jūs suimtų ir sakytų, tu apvogei tetą Liusę. А ты говоришь, так я уже O отсидел. tu sakytum, aš jau juk atsėdėjau. Смотрите, закон даже, Žiūrėkite, netgi įstatymas, земной закон. žemiškasis įstatymas. Он говорит, нельзя наказывать человека за то же самое преступление 2 раза. Jis sako, negalima žmogaus bausti 2 kartus už tą pačią nuodėmę. Аминь! Amen. А наши грехи все Иисус забрал. O mūsų visas nuodėmės Jėzus paėmė. Теперь слушайте. Dabar žiūrėkit. Многие христиане хотят стать зрелыми. Daugelis krikščionių nori tapti brandus. Но что делает вас зрелыми? Bet kas daro jūs brandžius? Вот здесь нужно разобраться. Va čia reikia mum ir Потому что išsiaiškinti. христиане по-разному понимают зрелость. Krikščionis labai skirtingai supranta, kas tai yra brandumas. Некоторые думают, что когда человек уже все, вот не грешит, значит Kai зрелый. kas galvoja, kad jeigu jau žmogus nenusideda, jis brandus. Хотите, скажу секрет? Norite pasakysiu paslapti? Таких людей нет. Tokių žmonių nėra. Сестра говорит, а что делать, если созреем все? Sesė sako, ką Тогда darysim, jeigu зрелый visi будешь. būsim Нет. brandas. Нет. Смотрите, другие думают, что нужно получить больше теологических знаний. Kai kas galvoja, kad reikia daugiau teologijos žinių. Знаете, что я заметил? Žinote, ką aš pastebėjau? Чем больше у людей теологов знаний, Kuo žmogus daugiau turi teologinių žinių, тем надменней они становятся над другими людьми. tuo labiau jie tokie pasipūtę, puikuojasi prieš kitus žmonės. Потому что Библия говорит, Todėl, kad Biblija sako, знание надмевает, žinios jos Išpučia. išpučia, а любовь, она назидает. o meilė jį Ugdo. ugdo. Аминь. Amen. Но если вы внимательно смотрите в контекст 5 главы Евреям, Bet jeigu jūs įdėmiai pažvelgsite 5 į skyrių 5 Žydams, skyrių, так вот, зрелость brandumas, – это не то, что вы много знаний имеете, tai ne tai, kad jūs daug žinote, или что вы ни одного собрания не пропустили. arba kad nepraleidinėjate ne vieno susirinkimo. Это правильно, Tai žinoma yra teisinga не пропускать собрания. nepraleisti Потому что susirinkimo. Бог хочет вас видеть каждый раз здесь. Todėl, kad Dievas kiekvieną kartą nori jūs čia А я matyti. люблю Бога, я иду в церковь. O aš myliu Dievą, aš einu į bažnyčią. Не говорите, что вы любите Бога, Ir nesakykite, kad mylite Dievą, если вы не любите Его невесту, jeigu nemylite jo nuotakos церковь. bažnyčios. Почему я иду в церковь? Kodėl aš einu į bažnyčią? Я люблю людей, Aš myliu žmonės, я люблю церковь, aš myliu bažnyčią, я люблю пастыря, aš myliu pastorių, я люблю служителей. aš myliu tarnautojus. Это правильно идти в церковь, Tai yra teisinga eiti į bažnyčią. потому что Бог собирает нас всех вместе. Todėl, kad Dievas mus čia surenka Но visus kartu. зрелость – это даже не то, что ты в церковь ходишь. Bet brandumas yra ne tai, kad tu eini į bažnyčią. Потому что тебя могут сослать на Камчатку. Juk tave gali pasiūsti ne tik Kamčiatką. Сослать. Išsiųsti, И штремты. ištremti. И ты там один. Ir tu ten būsi И vienas. церкви нет. Ir bažnyčios nebus. Поэтому зрелость, она не то, что ты там в церковь пришел. Todėl brandumas ne tai, kad tu į Это bažnyčią atėjai. Tai yra, žinoma, teisinga. правильно. Tai teisinga. Зрелость Brandumas – это понимание праведности tai teisumo suvokimas в Евангелии. Evangelijoje. Посмотрите, что производит эту зрелость. Pažiūrėkite, kaip atsiranda tas brandumas. Евреям 5, 12, 13 евреям. Hebrajams 5 skyrius 12-13 eilutės. Nes kuomet pagal laiką turėtumėte būti mokytojai, jums reikia, kad kas jūs vėl mokytų, kas yra Dievo ištartų žodžių pradmenys. Ir tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio, nes kiekvienas vartojantis pieną yra nepatyręs teisumo žodyje, nes yra kūdikis.
Смотрите, как расширенный перевод говорит. Žiūrėkite, kaip išplėstinis vertimas sako. Судя по времени, Pagal laiką что вы верующие, jūs esate tikintis. вам следует быть уже учителями. Jums jau reiktų būti mokytojais. Но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, Bet kol kas jums patiems reikia mokytojų, которые бы учили вас основным истинам Слова Божьего. kurie mokytų pagrindinių tiesų Dievo žodžio. Вам опять нужно питаться молоком, Jums reikia vėl maitintis pienu, а не твердой пищей. o ne kietų maistu. А всякий, кто питается молоком, O kiekvienas, kuris vartoja pieną, слушайте, klausykit, все еще младенец. vis dar yra kūdikis. И теперь смотрите, Ir dabar žiūrėkit, плохо знает, blogai žino, что такое праведность. kas yra teisumas. Видите, в чем взрослость, зрелость? Matote, kame yra brandumas. Я знаю, что я праведен. Aš žinau, kad esu teisus. Вы не можете царствовать с Христом до тех пор, пока вы не уверены на 100%, Jūs что вы negalite праведны. viešpatauti kartu su Jėzumi, kol neįsitikinsite, kad jūs esate teisus 100%. Поэтому младенец, Todėl kūdikis, он постоянно пытается заработать праведность у Бога. jis nuolat mėgina užsidirbti teisumą iš Он Dievo. идет в церковь, потому чтобы быть праведным. Jis vaikšto į bažnyčią tam, kad taptų teisus. Он читает Библию, чтобы быть праведным. Jis skaito Bibliją, kad būtų teisus. Он почитает Библию, чувствует себя хорошо. Jis paskaito Bibliją ir jaučiasi gerai. Я праведный. Aš teisus. А бывает день, когда он не почитает. O būna dienų, kai nepaskaito. О, Господи, я боюсь даже посмотреть на O Тебя. viešpatė tada bijo net pasižiūrėti į jį. У младенцев Kūdikiai, отношения с Богом условные. kūdikių ir Dievo santykiai yra tokie sąlyginiai. Ты мне, Tu man, я тебе. aš tau. Ты мне курицу, как Лукьянов говорит. Tu man vištą, Я тебе дождь. aš tau lietų. Kaip Богу sako курицу, Lukjanovas. как Зевсу. Dievui kaip Dzeusui vištą, А он тебе за курицу дождь. o jis tau už vištą. Ты ему Lietų. десятину. Tu jam 10, А он тебе, значит, уже дождь. o jis tau lietaus va. Я не потому даю десятину, чтобы быть праведным. Aš ne todėl duodu 10, kad būčiau Десятина teisus. дается только по любви, и все. 10 yra duodama tik iš meilės Это ir твое viskas. личное дело. Ir tai yra tavo asmeninis Но я reikalas. только по любви. Bet tik iš meilės. Потому что Мелхиседек Todėl, kad Melchisedekas принимает десятину только любви. priima tik meilės Он 10. не торгуется с тобой. Ir jis nesideri Ты su мне, я tavimi. тебе. Tu man, aš tau. Я даю, потому что это правильно. Aš duodu tik todėl, kad tai yra teisinga. Потому что Бог через это может много дел сделать на земле. Todėl, kad Dievas per tai gali daug gerų dalykų padaryti žemėje. Потому что через это живут служители. Todėl, kad per tai gyvena tarnautojai. Мы едем в тюрьмы, Mes потому что važiuojame деньги į есть. kalėjimus, nes yra pinigų. Помогаем людям. Padedam žmonėms. Есть люди, которым помочь нужно. Yra žmonių, kuriems reikia padėti. Но слава Богу, вы растете. Bet šlovė Dievui, jūs augate. Смотрите, Žiūrėkit. зрелость в людях Žmonių brandumas производит понимание, что такое праведность. Зрелость в людях žmonių brandumas производит понимание, suvokimą augina, что такое праведность. kas yra teisumas. Вот если вы понимаете праведность, Va, jeigu jūs suprantate, kas yra teisumas, вы зрелый. jūs esate brandus. Не понимаете праведности, Jeigu nesuprantate вам нужно птичку, teisumo, jums reikia tada пенука. pienuko. И я вам докажу. Ir aš jums įrodysiu. В Старом Завете есть интересная такая параллель с тем, Senajame что я говорю, testamente yra tokia įdomi paralelė, которая показывает, что есть зрелость христианина. kuri parodo, kas yra krikščionio branda. Давайте прочитаем историю об Аврааме. Paskaitykime Abraomo istoriją. Бытие 21, 8, 10. Pradžios 21 skyrius, 8-10 eilutės. Почитай на литовском. Kai vaikas paaugo ir buvo nujunkytas, Abraomas tądien iškėlė didelį pokylį.
Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį tą pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko, ir tarė Abraomui: išvaryk šitą vergę ir jos sūnų, jis nebus paveldėtojas draugė su mano sūnumi Izaoku. Очень интересное место. Labai įdomi vieta. Смотрите, Žiūrėkite, вы помните, Авраам не имел детей prisimenat, Abraomas neturėjo vaikų вместе с Сарой. kartu su Sara. Но Бог дал ему обетование, что у тебя будет ребенок. Bet Dievas jam davė pažadą, kad tu turėsi kūdikį. Авраам, он не вытерпел, не Abraomas дождался. neiškentė, nesulaukė. Пошел и с Агарью переспал. Nuėjo ir permėgojo su Hagara. Она родила Изаока, Ji pagimdė Izaoką, Измаила. Но не Измаил был обетованным ребенком, bet ne Izmailas buvo pažadėtas да, sūnus. необетованным сыном. Но Бог сказал, от Сары у тебя будет обетованный ребенок. Bet Dievas pasakė, tau iš Saros bus pažadėtasis sūnus. И вот потом Сара рожает. Po to jau Sara gimdo. И теперь смотрите, под одной крышей Ir žiūrėkite, po vienu stogu живет уникальная семья, gyvena unikali šeima, но не очень счастливая. bet nelabai laiminga. Авраам, Abraomas, Сара, Sara, Исаак, Izaokas, Агарь Hagara и Измаил. ir Izmailas. И Библия в Евреям, в посланиях к евреям и в Галатам, она говорит, что эти имена людей, они тоже аллегоричны, Ir Biblijoje, могут быть laiškuose символами. Hebrajams ir Galatams, Pasako, kad šitie vardai gali būti irgi jie tokie simboliniai. символини. Допустим, Авраам Sakykime, Abraomas, здесь, он представляет веру. jis atstovauja tikėjimui. Да. Сара Sara представляет Новый Завет благодати. simbolizuoja naujojo testamento malonę. Исаак Izaokas представляет плоды благодати simbolizuoja malonės vaisius и новое творение. ir naują kūrinį. Мы новое творение. Mes naujas kūrinys, Агарь o Hagara представляет Старый Завет закона. simbolizuoja senojo testamento įstatymą. А Измаил O Izmailas представляет плоды закона, simbolizuoja įstatymo vaisius, собственные усилия, savo jėgas, самоправедность, savo teisumą, плоть vaisių и рабство. ir vergystę. И смотрите, что интересно. Ir žiūrėkite, kas įdomu. Агарь и Измаил Hagara ir Izmailas были изгнаны из дома Авраама buvo išvaryti iš Abraomo namų в тот день, tą dieną, когда Исаак был отнят от груди. kai Izaokas buvo nujunkytas. А вы спросите, какое отношение это имеет к праведности? O jūs paklausite, o kaip čia susiję su teisumu? А вот какое. O žiūrėkite, В тот день, tą dieną, когда мы поймем, что такое праведность, kai suprasime, kas yra teisumas, то наши собственные усилия mūsų pačių pastangos и Старый Завет с законом ir Senasis testamentas su должны įstatymu покинуть нашу личную жизнь и церковь. turi palikti mūsų asmeninį gyvenimą ir И bažnyčią. тогда остаются только вера, Ir tada liks tik tikėjimas, Авраам, да? Авраам. Благодать, malonė, это Исаак, tai Izaokas, это Сара, Сара. И чудеса нового творения, ir naujo kūrinio stebuklai, это Исаак. tai Izaokas. Видите? Matote, Пока ты kol tu не понимаешь праведность, nesupranti teisumo, Измаил и Агарь будут насмехаться над твоей жизнью. Старый закон, Hagara ir Izmailas šaipysis iš tavo gyvenimo. Старый Завет Senasis Zakon. testamentas, įstatymas будет смеяться над тобой. šaipysis iš tavęs. Какой ты Juoksis. праведный, Koks tu teisus, какой ты святой. koks tu čia šventas. Но как только ты понял праведность, Bet kai tik suprasi, kas yra teisumas. Агарь и Измаил должны выкинуть из дома. Hagara ir Izmailas buvo išvaryti iš namų. Аллилуйя! Aleliuja. Аминь. Слава Иисусу. Šlovė Jėzui.
Дальше едем. Так вот, как только люди в церкви Kai tik žmonės bažnyčioje поймут, supras, что они праведные, kad jie yra teisūs, послушайте важный момент, paklausykite svarbus их momentas. покинет осознание греха. Juos paliks nuodėmės suvokimas. Осознание. Suvokimas. Осознание греха Nuodėmės suvokimas. может дать только закон. Jį gali duoti tik įstatymas. Потому что если нету, вот я ворую, допустим, Сакиким. скажу так, когда Адам согрешил, Kai Adomas nusidėjo, Библия говорит, что люди жили по совести. Biblija sako, kad žmonės gyveno pagal sąžinę. Кто-то воровал, и вообще его совесть не осуждала. Kažkas vogė ir jų visiškai sąžinė Кто-то шел negriaužė. налево и думал, как классно, Kažkas ėjo į kairę ir galvojo, kaip šaunu. потому что у них не было осознания греха. Todėl, kad jie neturėjo nuodėmės suvokimo. Поэтому Богу нужно было дать закон. Todėl Dievui reikėjo duoti įstatymą. Когда приходит закон, Kai atsiranda įstatymas, допустим, не воруй, sakykime, nevok, своруешь — смерть. pavoksi mirtis, Все. Ты Вес- сразу осознаешь, tu iškart suvoki, что это грех. kad tai yra nuodėmė. Ты едешь по автобаму в Германии, сколько машина тянет. Tu važiuoji greitkeliu tiek, kiek leidžia automobilio. Там greitis. можно ехать. Ten galima. Ты не нарушаешь. Tu nepažeidi, У тебя нет осознания того, что ты делаешь что-то плохо. tu nesuvoki, kad tu darai kažką tai blogai. Но как только ты въезжаешь в зону, где написано 110 километров в Bet kai час, tik įvažiuoji į zoną, kurioje jau yra 110 A tai km jedeš per 120, valandą, o tu važiuoji у тебя 120, появляется осознание, что ты нарушаешь. iškart atsiranda suvokimas, kad tu pažeidi taisyklės. Так вот смотрите, Tai važiuokite. мы уже говорили, что Бог не видит вас в грехе. Mes jau kalbėjome, kad Dievas nemato jūsų Вам нужно nuodėmingų. это понять. Jums reikia tai suprasti. Вы станете зрелыми, Jūs tapsite brandus, начнете царствовать. pradėsite viešpatauti. Когда вы поймете, что вы уже праведные, Kai jūs suprasite, kad jūs jau esate teisūs, вас покинет осознание греха и осуждения. jūs nebeturėsite pasmerkimo, kalties jausmo. Потому что осознание греха приносит чувство вины. Todėl, kad nuodėmės suvokimas, jis atneša tą kalties jausmą. Лишает людей победоносной жизни. Žmonės praranda tą pergalės Gyvenimą. džiaugsmą, praranda, Победоносную жизнь. Радость теряют. pergalę praranda. Смотрите, Žiūrėkit. вы встречали когда-нибудь людей такие, которые «я грешник, я грешник, Ar sutikote žmonių tokių, kurie vis aš я nusidėjėlis, не святой, aš nesu šventas, я никак не могу угодить Богу». aš niekaip negaliu įtikti Dievui, Как залажу и залажу, куда не надо. vis įlendu ten, kur nereikia. Он постоянным осуждением, Jis nuolat save teisia. потому что у него греховное мышление, греховное осознание. Todėl, kad jo yra ta nuodėmingas suvokimas. Он постоянно думает, что он грешник. Jis nuolat galvoja, kad jis yra nusidėjėlis. И вот в таком положении жить — это страшные вещи. Ir va taip gyventi yra baisus dalykas. Меня чуть не убило самого такое учение, которое я раньше учил. Mane vos pati toks mokymas vos neužmušė. Осознание греха приносит чувство вины. Nuodėmės suvokimas, jis va tokį kalties jausmą И вот suteikia. избавление от греховного сознания, Ir toks atsisakymas, избавление, išlaisvinimas, iš suvokimo nuodėmės, осознание греховного, nuodėmingo suvokimo, оно уберет от вас осуждение. jis patrauks pasmerkimo jausmą nuo И вот это jūsų. желание угодить Богу своими делами. Ir šitas troškimas įtikti Dievui savo И darbais. еще произойдет кое-что. Ir dar įvyks kai kas. Вы перестанете грешить. Jūs tiesiog nustosite daryti nuodėmės. Потому что сила греха Todėl, kad nuodėmės jėga – Божий закон. yra Dievo įstatymas.
Грех берет силу в законе Божьем. Nuodėmė jėga randa įstatymę. Понимаете, что я говорю? Ar suprantat, ką aš kalbu? Тяжело? Смотрите, Žiūrėkite, где нет закона, нет греха. ten, kur nėra įstatymo, nėra nuodėmės. И нету осознания греха. Ir nėra nuodėmės to suvokimo. Где есть закон, Kur yra įstatymas, там есть осознание греха. ten yra nuodėmės suvokimas. А это делает вас несчастным. O tai daro jūs nelaimingus. Вы постоянно думаете, что вы делаете перед Богом что-то неправильно. Если у вас где-то ошибку сделали, и вы уже чувство вины. Jūs nuolat jaučiate kaltę prieš Dievą, kai darote kažką tai blogai. Вот смотрите, эксперимент. Eksperimentas. Если бы я сегодня, вот была аудитория большая людей, Jeigu šiandien čia būtų didelė žmonių auditorija и спросил бы, кто из вас любит Господа? ir paklausčiau, kuris myli čia Dievą, Все бы подняли руку. visi pakeltų rankas. А если я спрошу, кто рожден свыше? O jeigu aš paklausčiau, kas yra gimęs iš naujo, Робертас руку поднимает. Говорит, я рожден свыше. Да? Robertas pasakytų, aš esu gimęs А iš если я naujo. спрошу из вас, O jeigu paklausčiau, кто из вас здесь святой kuris jūsų yra šventas и праведный? ir teisus, Потому что вы в церкви у меня. todėl kad jūs mano Но bažnyčioje. там, кто смотрит в камере меня сейчас, Bet ten, kurie žiūri, как он смеет себя назвать святым и праведником? Ты jie что? sako, kaip jis gali save laikyti šventu ir teisiu. Ты что, не согрешаешь иногда? Tu ką, nenusidedi niekada? Согрешаю. Taip, nusidedu. Реже намного, чем раньше. Daug greičiau negu anksčiau. Но знаете, в чем проблема? Bet žinote, kokia problema? Бог не видит меня в грехе. Dievas nemato mano nuodėmių. И я не виню себя. Ir aš savęs nekaltinu. Я вам скажу теперь очень важную вещь. Aš pasakysiu jums labai svarbų dalyką. Что означает быть правильным человеком, праведным? Ką reiškia būti teisingam, teisiam žmogui? Есть несколько определений праведности. Yra keletas teisumo apibūdinimų. Первое. Pirma, Это правильное положение перед Богом. tai teisinga padėtis prieš Dievą. Если ты праведный, Jeigu tu teisus, правильное положение перед tai Богом. yra teisinga padėtis. В любой момент можешь прийти к Нему. Bet kuriuo momentu gali ateiti pas Vtaroje. jį. Antra, Звучит так. skamba taip. Праведность Teisumas – это способность предстать перед Небесным Отцом, tai gebėjimas stovėti prieš dangiškai tėvą, как будто ты никогда не совершал греха. tarsi niekada nebūtum nusidėjęs. Вот что такое праведность. Štai kas yra teisumas. И третье, праведность Ir trečia, teisumas – это предстать перед Господом, перед Богом без чувства страха, stovėti prieš Dievą be baimės, без вины, be kaltės, без stыда be gėdos и неполноценности. ir be Так nevisavertiškumo. вот, все эти три правильные утверждения. Ir visi šitie tvirtinimai, teiginiai yra teisingi. И вот рассмотрим сейчас вот первое определение праведности. Pažiūrėsim dabar pirmą teiginį teisumo. Это правильное положение перед Богом. Tai yra teisinga padėtis prieš Dievą. Смотри, Žiūrėk, если ты в своем сознании jeigu tu savo sąmoniai, обременен грехом, turi tą Abriminio. nuodėmės naštą и ты не понимаешь, что ты уже праведный, ir tu nesupranti, kad tu esi jau teisus, что ты святой и уже принятый Богом, kad tu esi šventas ir jau Dievo priimtas, то этот грех в твоем разуме, tai šita nuodėmė tavo prote, за который уже Иисус умер, už kurią Jėzus jau numirė, он будет стоять между тобой и Небесным Отцом. bus tarp tavęs ir dangiškojo tėvo. И Библия говорит, Ir Biblija sako, если совесть вас осуждает, jeigu jūs teisė jūsų sąžinė, вам тяжело тогда идти к Богу. tada jums yra sunku eiti pas Dievą. Хотя в расширенном переводе там написано, Nors išplėstinėme vertime sako, если совесть вас осуждает, jeigu jūsų sąžinė jūs teisė, Бог больше вашей совести Dievas yra aukščiau jūsų и sąžinės знает все. ir žino viską, Что Он знает? ką jis žino. Что вы праведный, Žino, kad jūs teisus, что вы святой. kad jūs šventi. Поэтому, чтобы разобраться с совестью, мы сейчас посмотрим. Todėl, kad
чтобы išsinagrinėti, разобраться, kad Susitvarkyti su susitvarkytumėm sąžine. su savo sąžinė. чтобы Mums она всегда reikia, была kad спокойной. ji būtų rami. Это очень важно. Tai labai svarbu. Смотрите, Žiūrėkit, на некоторых людей kai kuriems žmonėms бремя греха в их разуме давит так сильно, šita nuodėmės našta ji yra tokia sunki, что они ходят slegia. с опущенной головой всю жизнь. jie vaikšto nulenkta galva visą gyvenimą. Они боятся людям в глаза Jie посмотреть. bijo žmonėms į akis pažiūrėti. Идут мимо пастыря, голову опускают. Eina pro pastorių nuleidę galvas. Они думают, что пастырь как рентген сейчас все прочитает. Jie galvoja, kad pastorius kaip rengenas viską И perskaitė. хотя мы знаем, что Иисус взял все наши грехи на себя, Ir nors mes žinome, kad Jėzus paėmė visas mūsų и nuodėmes что Он является вот тем агнцем Божьим, который взял все грехи мира, ir kad jis yra tas Dievo vinėlis, paėmęs visas pasaulio nuodėmes, мы все еще сомневаемся, что Бог больше не видит греха в людях. mes vis dar abejojame, kad Dievas nemato žmonių nuodėmių. Но не понимая праведности, Bet nesuprasdami teisumo, мы по-прежнему чувствуем тяжкое бремя mes vis dar jaučiame tą sunkę naštą и позор греха. ir nuodėmės gėdą. Мы, как тот мытарь, бьем себя в грудь Mes kaip tas muitininkas mušame savo į krūtinę и говорим: я неисправимый грешник. ir sakome, aš nepataisomas nusidėlis. Но нам нужно увидеть Bet mums reikia и pamatyti понять, что Иисус сделал на кресте. ir suprasti, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Прочитай Иоанна 1:29. Jono 1 skyrius 29 eilutė. Kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo: štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Подумайте. Pagalvokit. Иоанн в воде, Иоанн стоит в воде, Jonas stovi vandenyje, и он был послан Богом крестить людей. jis buvo pasiųstas Dievo krikštyti žmonės. И вот Иисус идет к нему. Ir štai Jėzus eina link jo. И Бог открыл: на ком увидишь голубя, тот есть агнец Божий. Ir Dievas pasakė, ant ko pamatysi nusileidžiantį balandį, tas bus Dievo avinėlis, который берет на себя грех мира. kuris ima ant savęs pasaulio nuodėmes. А другой перевод говорит: O kitas vertimas sako, который избавляет мир от греха. kuris išlaisvina pasaulį nuo nuodėmių. А литовский перевод самый хороший O lietuviškas vertimas в yra этом месте. pats geriausias va šitoje Он говорит: vietoje, который уничтожает грех мира. kuris Sunaikina. sunaikina pasaulio nuodėmes. Смотрите, Žiūrėkit, в Старом Завете Senajame testamente вот грех. štai nuodėmė. Кровь агнца только покрывала. Avinėlio Grįžti. kraujas tik padengdavo nuodėmes. И Бог видел кровь животного, Dievas, matydamas gyvūno kraują, Он как бы снисходительно относился к людям. jis taip elgdavosi su Nuolankiai. žmonėmis nuolaidžiai. Knowledge. Но истинный агнец Божий, Bet tas tikrasis Dievo Dievo avinėlis, vinėlis, Он не просто покрывает грех в jis вашей ne жизни, šiaip padengia nuodėmes. Он удаляет грех. Jis tas nuodėmes sunaikina. Его нету больше. Nebėra jų. Вам нужно это понять. Ir jums reikia tai suprasti. Его нету больше. Nebėra jų. Его не существует для вас. Neegzistuoja jums. Даже если вы делаете что-то неправильно. Net jeigu jūs kažką darote neteisingai. Я не говорю о том, что давай грешить. Aš nesakau, kad, na, pradėkim Но nuodėmiauti. если вы не поймете праведности, Bet jeigu jūs nesuprasite, kas yra вы teisingas, никогда не сядете с Иисусом царствовать. jūs niekada su Jėzumi nepradėsite viešpatauti. Теперь ничто нас не отделяет от Бога. Mūsų niekas neskiria nuo Dievo. Грех только отделял нас от Бога. Mūsų nuo Dievo skiria tik nuodėmė. Вон где грех. Štai kur nuodėmė. Его удалил Бог из нашей жизни. Ja Dievas sunaikino mūsų gyvenime. И ты должен всегда отвести свой взгляд от ошибки своей, сделанного греха, Ir tu turi savo žvilgsnį visada nuo savo nuodėmės на кровь. nuvesti į kraują. Вот если сделал грех Va, jeigu padarai nuodėmę и чувствуешь, сделал ошибку,
ir jauti, kad padarai klaidą. тебе нужно сразу перевернуть взгляд не на себя, Tau reikia iš karto žvilgsnį nukreipti ne į save, на Иисуса į Jėzų, и Его работу, на Его кровь. į Jo kraują. И давай почитаем, и мы скоро закончим сейчас. Paskaitysim ir tuoj greitai baigsim. Евреям 10, 19, 22. Hebrajams 10 skyrius, 19-22 eilutės. Прочитай вот это все. Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į švenčiausiąją dėl Jėzaus kraujo, naujų ir gyvų kelių, kurį jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kūną, ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkimėms su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu. Смотрите, вы идете к Žiūrėkite, Богу, jūs einate pas Dievą, Он говорит, приходите И с сако. полною верой, ateikite su pilnu tikėjimu, путем новым, живым путем. naujų kelių, gyvų kelių. И Он говорит, Ir jis sako, с чистым сердцем, чистосердечные, исполненные веры. tyra širdimi, pilna tikėjimu. И дальше там написано, Ir toliau yra parašyta. обшлагстиму, Apšlakstimo apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švarių vandeniu. а другой перевод говорит так, Kitas vertimas turėdami- sako taip, turėdami savo širdis apšlakstytas nuo piktos sąžinės ir mūsų kūnus nuplautus švariu vandeniu. Смотрите, вы хотите идти к Богу, Žiūrėkite, jūs norite eiti pas но вы Dievą, только что с женой поругались. bet jūs ką tik susipykote su žmona. У вас совесть вас осуждает. Jūsų sąžinė jūs teisia. Вы понимаете? Вас Вы совесть suprantate? осуждает. Jūsų sąžinė jūs teisia. Почему я вообще вот говорю, Господи, прости? Kodėl aš iš vis sakau, viešpatie atleisk? Ведь Бог не видит меня в грехе. Juk Dievas nemato mano nuodėmės. Но я все равно каюсь, я говорю, Господи, прости. Bet aš vis tiek atgailauju, sakau, viešpatie atleisk. Я не режу ему вены, чтобы снова кровь покапать на мой грех. Aš jam nepjaunu venų, Я верою aš tikėjimo смотрю на кровь, žiūriu į kraują, которую Он пролил на Голгофе. kurį jis praliejo ant Golgotos. И я исповедую грех не для того, чтобы стать праведным. Aš išpažįstu savo nuodėmę ne tam, kad aš būčiau teisus. Я уже праведный через веру. Aš jau esu teisus tikėjimu, Но я исповедую грех bet aš išpažįstu nuodėmę и смотрю на пролитую Иисусом кровь, ir žiūriu į Jėzaus pralietą kraują, чтобы успокоить свою совесть kad nuraminčiau savo sąžinę и сказать ей, заткнись, ir pasakyčiau, užsičiaupk, потому что Бог меня не видит в грехе. todėl kad Dievas nemato mano И nuodėmės. Библия говорит, Ir Biblija sako, дам пример такой. tokį pavyzdį Однажды pateiksiu. к Мартину Лютеру Vieną kartą pas Martiną Liuterį пришел дьявол во плоти. atėjo šėtonas kūne. Это истинная история. Tai yra tikra istorija. И он взял свиток Jis Satana. paėmė tokį ryšulį и говорит, ir sako, Мартин, что ты о себе думаешь? Martinai, ką tu savo galvoji? Ты что, святой? Tu ką, šventas? На, почитай. Pažiūrėk. И он Paskaityk. дал Мартину Лютеру свиток, Ir davė Martinui Liuteriui tą и ryšulį. там было написано, Ir ten buvo parašyta, Мартин вчера ругался с женой. Martinas barėsi vakar su žmona, Мартин был невнимателен к тому человеку. Martinas buvo nedėmesingas tam žmogui. Здесь он злился. Čia jis piktinosi, Здесь он сказал на человека плохо. čia jis blogai pasakė И он говорит, kažko. сатана говорит, посмотри, Ir šėtonas sako, pažiūrėk, это же все ты. taigi čia vis tu. И Мартин Лютер взял этот Ir свиток, tada Martinas Liuteris кинул под paėmė, ноги metė ant žemės и сказал, ir pasakė, дьявол, ты забыл, šėtonė, tu užmiršai, кровь Иисуса Христа Jėzaus Kristaus kraujas очищает меня от всякого греха. nuplovė mano visas nuodėmes 2000 лет назад. prieš 2000 metų. И Библия говорит, Ir Biblija sako, Римлянам 3, 24, 25. Romiečiams 3 skyriuje 24-25 eilutės. O išteisinami dovanai jo malonė dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančią per tikėjimą. Jo kraujo gale jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus nenubaudė už nuodėmės padarytas anksčiau.
Теперь смотрите, здесь важная очень вещь. Dabar žiūrėkite, čia yra svarbu. Смотрите, мы получили оправдание даром. Mes gavome teisumą veltui, Это Его благодать. tai jo yra malonė, Искупил нас во Христе, atpirko Kristuje, потому что Бог предложил Его в жертву todėl kad Dievas Paskyrė jį paskyrė aukai за наши грехи. už mūsų nuodėmės. И написано умилостивление в крови Его через веру. Пертикеему ее кровью галя. Смотрите, как только пролилась кровь, Kai tik buvo pralietas kraujas, сразу все грехи человечества были прощены. tuoj žmonijos nuodėmės buvo atleistos. И если ваши чувства, Ir jeigu jūsų jausmai, они говорят, jie что sako, что-то отделяет вас от Бога, kad kažkas jūs skiria nuo Dievo, то ваши чувства вам лгут. jūsų jausmai meluoja. Потому что вы мыслите неправильно. Todėl, kad jūs mastote neteisingai. Ваши чувства Jūsų jausmai отвлекаются на ваше мышление. atsiliepia į jūsų mąstymą. Если вы мыслите так, Jeigu jūs mastote taip, Бог меня не любит, Dievas manęs nemyli, ваши чувства будут думать соответственно и Jūsų- вести себя соответственно. jūsų jausmai elgsis lygiai taip pat. Они будут давать вам чувство, что, ой, Бог страшный, Он тебя не любит. Tada jūs galvosite, tie jausmai sakys, kad Dievas yra baisus. Потому что с точки зрения Бога Dievo požiūriu, за грех было заплачено 2000 лет už назад. nuodėmę jau buvo sumokėta prieš Он 2000 удален metų. от вас навсегда. Jis yra patrauktas. Но сколько nuo сегодня jūsų. несчастных христиан? Bet kiek šiuo metu yra nelaimingų krikščionių? Есть одна ошибка, которую, я думаю, христиане делают. Yra viena klaida, kurią, manau, daro krikščionis. Многие учат их, Daugelis moko, что ты должен смотреть на свою совесть. kad tu turi žiūrėti į savo sąžinę. Ваша совесть Jūsų sąžinė – это самый большой ваш враг. tai didžiausias jūsų priešas. Потому что если вы реагируете, думаете неправильно, ваша совесть неправильно вам показывает. Jeigu jūs reaguojate, mastote neteisingai, jūsų sąžinė Реагоз reaguos neteisingai. neteisingai. Смотрите, вот вы Žiūrėkite. что-то неправильно сделали. Kažką neteisingai padarėte. Бог сказал, я тебе это простил. Dievas pasakė, aš tau jau tai atleidau. Но вы вспоминаете закон. Bet jūs prisimenate įstatymą. И этот закон дает чувство вины в вашу совесть. Ir tas įstatymas kelia kalties jausmą. Но на самом деле Bet iš tiesų, Бог не видит ваши грехи. Dievas nemato jūsų nuodėmės. Значит, ваша совесть вам врет. Vadinasi, jūsų sąžinė jums meluoja. Как успокоить совесть? Kaip nuraminti sąžinę? Я сделал что-то неправильно. Aš padariau kažką neteisingai. Я говорю, папа, Aš sakau, tėte, я признаю, что я сделал неправильно. aš pripažįstu, kad aš pasielgiau neteisingai. Прости. Atleisk. И я благодарю тебя за кровь, Ir dėkoju tau už kraują, которая 2000 лет назад kurį tu prieš 2000 metų, сделала меня святым и праведным kuris padarė mane teisų ir через веру в šventą Иисуса Христа. tikėjimu į Jėzų Kristų. И я иду смело в святое святых. Ir aš einu drąsiai į šventų švenčiausią. Поэтому он говорит, иди смело, Todėl jis sako, eik drąsiai не на основании своих чувств, что ты ir чувствуешь. nesiremk tuo, ką tu jauti. Если ты кого-то обидел, Jeigu kažką įžeidėjai, иди примирись, eik susitaikyk, позвони, paskambink, успокой совесть. nuramink sąžinę. Но ты все равно праведный. Bet tu vis tiek esi teisus. Тебе не надо зарабатывать праведность. Tau nereikia uždirbti Ты teisumą. просишь прощения только для того, чтобы успокоить совесть. Tu prašai atleidimo tik tam, kad nuramintum sąžinę. Потому что если у тебя совесть неправильно работает, Jeigu tavo sąžinė veikia у тебя не neteisingai, будет смелости, дерзновения tu neturėsi идти к drąsos Богу. eiti pas Dievą. Ты будешь просить у Бога там за, может, денег нужно тебе, Tu prašysi Dievo, gal tau pinigų reikia. а совесть будет говорить, O tau sąžinė sakys, как ты можешь вообще у Бога еще просить деньги? kaip tu dar gali va toks, Ты только būdamas что с женой prašyti там где Dievo там, или pinigų. собаку толкнул свою. Tu ką tik savo šunį paspyrei. Как ты можешь так?
Kaip tu gali? Совесть, она против вас идет. Sąžinė įeina prieš jūs. Поэтому, Todėl, чтобы успокоить ее, kad nuramintumėt sąžinę, я говорю, Бог, прости меня. aš prašau Dievo Я atleidimo. каюсь. Aš atgailauju И я смотрю на кровь. ir žiūriu į Аллилуйя, kraują. я святой, праведный. Aleliuja, aš šventas ir И иду teisus. смело, смело, прямо к папочке на Ir ручке. einu drąsiai į tevelio glėbį. Говорю, папа, аллилуйя. Sakau, tėtė, aleliuja. Папа спрашивает, а что с совестью? O tėtė klausia, o kas Мы ее убили su только tavo что здесь. sąžinė? Mes ją Всё. ką tik užmušėm. Аминь. Amen. Вот это очень важный урок. Tai svarbi pamoka. Дальше будет еще интереснее. O toliau bus dar įdomiau. Мы будем о праведности идти очень долго. Mes apie teisumą kalbėsime ilgai. Я же хочу, чтобы вы зрелые стали, Aš noriu, kad jūs taptumėt brandus, что подтички уже вас оторвали. kad būtumėt nujunkyti. Аминь. Я Amen. верю. Вы напишите, вот вы смотрите в онлайне. Если кому-то помогает что-то, напишите. Va jūs žiūrite tiesiogiai arba įrašą, pasakykit, ar padeda jums. Ведь мы стараемся. Juk mes stengiamės, По Писанию учим вас. mokome jūs pagal raštą. Аминь. Amen. Цветок пришлите хоть раз. Atsiuskit gėlytę. За перевод. Vertėjavimą. Amen. Хорошо. Пусть Бог вас благословит. Tegu Мы любим Dievas jūs вас. laimina.